Gde su odlični ste bili, nemate uopšte razloga da brinete, stvarno ste se pokazali, svake godine ste mi sve bolji, što vidite da se radi, da se napredati, zahvaljujući vašim trenerima, ništa bez treninga i bez rada. Ti bi se stvarno napredak odnosno na prošlu godinu, kao što ste poradili, tako ste se pokazali i da ne slušaju trenirati da radi.